L-erba' filgħodu l-ġurnalisti preżenti għal konferenza tal-Labour staqsew lil Roberta Bela dwar is-suġġett Galdes kif l-eks Ministru Laburista ħabbar li se jkun qiegħed jikkontesta d-deċiżjoni tal-Eżekuttiv Laburista bil-ment formali wara li għalqulu l-bieb u ma ħallohx jikkontesta l-elezzjoni ġenerali għad differenza ta' deputati Laburisti oħrajn li kienu involuti f'numru ta' skandli fosthom Rosjan Kutajjar, Chris Fern u Anton Refalo. Bela jagħtix jifhem li qed jagħmel pressjoni fuq Galdes sabiex jieqaf milli jkompli jsabbat saqajh. Dan qiegħed jiċċallenġja d-deċiżjoni li ma jikkontestjax u qed jgħid li persuna li vvotat waqt vot sigrit ma kellux jivvota dik ħad irrispondi għalija. Għandi nifhem illi l-Onorevoli Rodrik Galdes inti kellimtu qedlu biex iġib l-interessi tal-Partit Laburista l-ewwel, ġifieri qedlu biex jirtira l-ilment. Rodrik Galdes, he has since filed a complaint about how his candidacy was rejected by the Executive Council of the Labour Party. Is the Labour Party taking on this complaint? Is it looking into it? What's the process from here? Rodrik Galdes diġà weġibt il-bieraħ fil-fatt dejjem poġġa l-interessi tal-partit qablu u perswas anka f'diskussjonijiet li qed ikolli miegħu li se jkolli aktar tard illum ukoll illi ser jerġa' jagħmel l-istess din id-darba. Fl-aħħar sigħat kan fażera ewlieni ta' Rodrik Galdes allega li kien hemm xi ħadd fl-eżekuttiv illi vvota mingħajr ma kellu permess li jagħmel dan bis-swaba kollha jippontaw lejn Silvio Xkembri. Madankollu aktar minn 24 siegħa wara ħadd ma ċaħad. Lanqas il-mexxej Laburista nnifsu. Forsi mill-kamp tal-Onorevoli Galdes qed joħorġu ma kellix tivvota fl-eżekuttiv huwa l-Onorevoli Silvio Xkembri. Da tiċħdu taf jekkux hu illi ma kellux jivvota x'tissa l-ebda ċaħda għada ma ħarġet. Nilqa' il-kontribut tiegħu anke jekk fir-rwol li jkun wieħed differenti. U dwar is-suġġett Onorevoli Silvio Xkembri. Weġibtek diġà. Fit-tieni jum ta' kampanja elettorali l-Partit Laburista għadu maqbud f'disgwit intern ċar jumejn biss wara li Roberta Bela faqqa elezzjoni ġenerali bikrija sena qabel żmienha. U ironikament fl-istess nifs li xeħet lill-pajjiż f'elezzjoni pritka mal-ġurnalisti li leġislatura fiha 5 budgets, ċoe 5 snin. F'kull leġislatura, f'kull kampanja elettorali għandek 5 budgets. U fil-waqt li qed jinsisti fuq il-kredibilità u kemm għandu tim b'saħħtu, wara li staqsejna domandi lil dawk li indirizzaw din il-konferenza tal-aħbarijiet, jiġifieri lill-Ministru Veteran Laburista Michael Falzone u l-kandidata ġdida Samantha Paġ Gazzan, Roberta Bela ma ħallihom xi wieġbu fejn wara ċaru tont illi ma jafdomx. Rotot ġodda ukoll li jinkludu l-partit. Ma jistgħux iwieġbu mad-domandi li għamilt l-Onorevoli Falzone u Sinjura Paġ Gazzan. Mexxej Laburista maqbud f'nofs disgwit bejn kandidati ġodda u dawk veterani, maqbud għal bġiliet intern u li ma jafdax li l-kandidati jitkellmu.